Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moje ime je Denis, ja sam iz Subotice, Vojvodina, Srbija. Ja sam počeo prije 8 mjeseca da praktikujem islam. To je totalno promenilo moj život. Meni je sad puno bolje, svaku noć kad idem da spavam, kad legnem u krevet, ja se s dobrim osjećajem idem da spavam. Moja majka isto primetila kako sam se ja promenio, ja sam prije uvijek bio napolje i pravio neke stvari koje nisu bile dobre, ja sam puno pio alkohola. Ja sam htio vam da ispričam kako sam ja došao do islama. Ja sam rođen u Nemačkoj, ja sam 22 godine star, ja još u školu idem i tako da sam ja krenuo da učim za školu i pored učenja sam uvijek bio pred kompjuterom i gledao sam video na YouTube i te tak stvari. I onda sam vidio predavanja od različite daje, pa sam vidio kako oni pričaju o islamu. Ja sam uvijek bio interesovan, ja sam uvijek rekao ima Boga i sve, samo što nisam znao kako je, šta je tačno islam. I tako da sam počeo da gledam videa i tako moj interes se povećao prema tome i onda sam došao do jedne stanice gdje se moglo da se naruči Kuran, prevod na nemački. I onda sam ga ja tamo naručio, ali oni trenutno nisu imali taj Kuran kod njih. Tako da sam morao da čekam više mjeseca dok stigne taj Kuran i onda sam ja i to sasvim zaboravio, ja sam to već zaboravio da sam to i naručio. I onda jednog dana je došao poštar i donio je cedulju, ja nisam bio kući pa sam morao da idem u poštu i ja sam gledao, ja ne znam šta je to, odakle, ja ne mogu da sedim šta sam naručio. I tako da sam onda odšao po to i onda kad sam došao kući sam otvorio to i vidio sam da je to Kuran na nemački prevod. Onda sam već počeo da drhtim i sve, neki osjećaj ušao u mene koji nikad u životu nisam imao. I onda sam počeo da čitam prvu suru El Fatiha, počeo sam da čitam prve 2-3 ajeta od surat El Bakare i onda to je taj trenutak je promenio moj život totalno i onda sam počeo da se bavim islamom. To je bila moja puno organizaciji, poziv u raj, oni dobar posao rade, svaka čast, maša Allah, i želim sve najbolje i dalje sa davom, inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.